Sani mangki ti cabang titiang acara sani kaping kali inggih punika Gending Bali oleh Kadek Adi Prawira sani pinake mahasiswa saking prodi pendidikan guru sekolah dasar semester kali. Ring rahilani mangkin jadi tayang kalih Gending Bali sani murde Rara Ayu lan Petapan Jalak Putih. Majeng ring Adi Prawira galah persidek atur. Om Swastiastu. Asal asline oleh Banyuwangi. Sai nelfon, sai chatting aja, balikan tiga wae. Asal asline oleh Banyuwangi. Sai nelfon, sai chatting aja, balikan tiga wae. Jalan-jalan maka dikin temani. Rara Ayu balikan ane jani. Rara Ayu mulai daman hati. Rara
tiang adil ibunya kayu mentik ngerop ring tahi ngetisin dewek tiangi kedise meglantungan nguciri jarang kayune ngalimurin mana tiangi gailang liatine Dumadak ceadi sekayang-kayang terus sayang tekening dewek tiang pusing ceadi kena himbaboya apa buin lah karena duin tresnane dong cina kince adi jekek bekas ike di jala putih ring cimbawarna setata irarat rerot ne banget sangat tulat adi bekas ike di jala putih satieuna wekas pusing silar siluk pasangan kantos mati Rejenar kembang tiang adil ibunya kayu mantik ngerop ring matahe ngetisin dewek tiangin kedisin meglantungan nguciring cara kayune ngelimurin mana tiangin nang liang atine Dumadak ceadi sekayang-kayang terus sayang tekening dewek tiang terus ceadi kena himbaboya apa bunya karena duin tresnane dong cina kince adi jekek mentuk ike di jala putih ring cimbawarna setata irarat rerot ne pada sangat tulat adi bekas ike di jala putih satieuna wekas pusing silang-silang pasangan dong cina kince adi jekek untuk ike di jala putih ring cimbawarna setata irarat rerot ne pantas sangat tulat adi bekas ike di jala putih satieuna wekas pusing silang-silang pasangan kantos mati Sukses Inggih, suksema terang titiang majuring adi prawira. Titiang lunas majeng ide danisan sami icen apresiasi.